came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçın var? Allah nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulu Allah'ın atымен başlayız. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mükendişler, kadırlı musulman bir tuğandar. Allah'ın fazla karamı menen, Allah'ın çeksiz merimi arayımı menen iman amanat kolunu kayrımdılık fondunun 10. üyünün açılışının aldında turabız. Azır biz uşul üyübüzgө jardam bergen bizdin beрешен kolu açık sahih musulman bir tuğandarыбызга ыраазычылык билдирип, аларга дуа кылып коелу. Албетте ушул иманат коомдук кайрымдуулук фондунун сүйүктүү устазы Амир Сабы бизге жол көрсөтүп турган, бизге өз кеңешин берип турган, албетте биздин Яр Мухаммад дамылыбызга ушул убактан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таалам өзүнүн фазлы карамы менен ушул устазыбыздын балдары дагы дүйнө жүзүнө фатва берген, дүйнө жүзүндөгү аалымдарга сабак берген, ушундай бир кылымда жарала турган аалымдардан болсун. Биз сөздү көйүтпөй устазга берели, себеби суу барында таямын алынбайт. Сөздү биз устазыбызга берели. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ардактуу аталар, алтын апалар, кадырлуу мусулман бир туугандар, агайым бир тууган эже карындаштар, жалпыңыздарга жараткан Аллахымдын амандыгын тилеп амандашып саламдашам. Аллахымдын кут берекеси үйүңүздөргө болсун демекчибиз. Кадырлуу мусулман бир туугандар, бүгүн биздин жергебизде, бүгүн биздин көчөбүздө, айылыбызда өзгөчө бир кубанычтуу күн болуп турат. Жараткан Аллахым ар бир үйгө, ар бир айылга, ар бир шаарга, ар бир мекенге мына ушундай кубанычты дайыма тартуулай берсин демекчибиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, эмне дейбиз? Мына биздин сүйкүмдүү инибиз, бир тууган инибиз Али таксырыбыз адаттагыдай өзүнүн ишмердүүлүгүн чебердик менен улантып, сиздердин аманатыңыздарды өз учурунда, өз убагында, өз кезегинде, өз ордуна, өз жерине кечикпей, өз учурунда жеткирип, мына ушундай бүгүн дагы бир Сулайманабад айылындагы Абу Халифа медресесинин коноктор, меймандар үйү ачылышында турабыз. Бул инибизге дагы терең ыраазылык билдиребиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздердин берген бул салымыңыздар, сиздердин жасаган бул эмгегиңиздер, ишиңиздердин мына бүгүн жыйынтыгын натыйжасында экран, көгүлтүр экранын артында сиздер өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Сиздердин курган бул имаратыңыздар күнү түнү ибадат менен алек болгон, баштары сеждеде, тилдери келмеде болгон, колдоруда тесме болуп, жүрөгүндө Кур'ан болгон, ыймандуу биздин сүйкүмдүү устаздарыбызга, аалымдарыбызга кызмат кылмакчы. Урматтуу мусулман бир тууганым, бөтөн журтта мусафир элде жүргөн менин сүйкүмдүү бир туугандарым, сиздер кайгырып капаланбаңыз. Сиздер маанайыңыздар чөкпөсүн. Урматтуу мусулман бир тууган, сиздер кайгырып камсанабаңыздар. Канейде биз дагы ушундай Абу Ханифадай болгон
alımdardın jolun joldosak, oşondoy ilim alsak dep bilemin yüreğinizlerde maksat niyet var. Kanede biz dagın uşunday Kur'an okusak, jana biz dagın meçitke barıp genen kesir ibadat kılsak deysizler. Hormatly musulman bir tuğan, alыңızlarga jaraşa az bu köppü? Bul Allah'ımdın üylörüne bergen her bir mıkka çeyin, her bir terezesi, her bir asla salgan töşöňçüsüne çeyin sizlerge soğup jetip durat. Uşul jerde kança din tarasa ibadat bolsa, oşoga jaraşa soğupka sizler dagın iyi bolup jetişip turastar inşallah. Men sizlerge kaalooum tilegim inşallah. Allah'ım sizlerge bugün uşunday tilek aytam. Ak kepindi kiyerge çeyin, acıga umraga barıp ak ihramdy kiyu nasip etsin. Allah'ım denegerde ısık canına ısık canınar bar eken oşol amanatın alganga çeyin. Allah'ım arçanı aylanууну emes, Kaabany aylanışты nasip etsin. Ahiretke barıp paygambarga kezikkenge çeyin, bu dünyada paygambardın kabırına barıp mürzösünün aldığında turup paygambarga salam aytış nasip etsin inşallah. Sizlerden taragan her bir urpak alım bolsun. El jetektey turgan, çaçılgandy jıynay turgan, üzülgöndü ulay turgan, uruşkandy eldeştire turgan, eki dünya baktılуу bola turgan perzentlerdi ösün dep dua kılam. Jana da uşul jerge demörçülük kılıp turgan musulman bir tuğanlar, arаңızlarda key biröөнүn üy bülölük bütpöy jatkan, kandaydır bir eç kimge ayta albagan, sarsanaga salıp turgan, sarsananın sazında batıp turgan, kanday bir yüreğiňörde öýköp turgan kıjalatçılık muhtaçlığıňar bar. Bir gana Allah kaytıp eç kimge ayta albagan. Oşol kajetiňerdi Allah'ım özü çeçken bolsun, jardam bersin. Oruğuňar bar, Allah'ım dartıňarga dawa bersin, oruğuňarga şifa bersin. Allah'ım karzıňar bar, karzıňardan kutuluga özü jardam bersin. Sizlerden ırysıňar asmanda bolsa jerge düşürüp, alysda bolsa jakyn kılıp bersin, az bolsa köp kılıp bersin. Allah'ım berekesi menen bersin dep dua kılabız inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Rabbi enzilna menzilen mübareken ve ente hayrul munzilin birahmetike ya erhamer rahimin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ey jaratkan Allah'ım, senin günü körüp pendelerin alakanan açıp, köngdöyün açıp, Allah'ım dillerden emes dillerden özüňe jalanyp jalbaryp suranyp geldik. Allah'ım dua tilekleri özдөр göýüňde özüň kabul kılgın. Ey jaratkan Allah'ım, bizdin mına uşul bugünkü kuwançlуу günübüzge sebepçi bolup turgan, kurulgan mına uşul imaratыбызга kayrymdуулuk kılgan bizdin iman amanat koomduk fondunun demörçülörü, jalpy jaşkary bardyk demörçülörünü jana kabul acı kebiz, Nurgazy acыбыз, Nurlan acı Ernis Aydaraliyev, Borboruz Bişkek şaharındaky biz musulman bir tuğanыбыз, Manas acı Nur Mamat Armada Soğda Borborunda emgeklenүүчү bizdin musulman bir tuğanыбыз, jana Arslan dosubuzga, jana bizdin Dodon ayılınan Asan Baykeviz bar özünün üy bülösünün atınan, jana Saliva ayılınan Kılıç acыбыз uşul jerge öz salımlarını koşup demörçülük kılıçtı. Allah'ım uşularga kut bereke surap dua kılabız. Jaratkan Allah'ım uşul jerge salımını koşkan her bir musulman bir tuğandarыбызga üylörüne kut bereke bergin, üylörüge özüңdün nuruңdu jadırgın. Jaratkan Allah'ım senin Habibin süykümdü bolgan paygambarın aytkan as-sadaqatu tadfa'ul balaya. Sadaka bol baleylerdi kaytarat. Uşul hadiske ılayık jaratkan Allah'ım uşul demörçülörübüzdün
ihsan kılıp sadaka kılıuçularыбыздын жашоосунан, үй bölösүнөн, Allah'ım bala bakrasынан, malı dünyasынан balelerdi, kırsık apattарды özün ketirgin. Jaratkan Allah'ım orudan, sırkodan, baleyden, apattan özün saktagın. Jana Allah'ım uşul jerge soyuşun atap bizdin asan acыбыз. Ошол soyuşunun her bir denesindeki tügünçalık günөөsүn keçirgin. Denesindeki bolgan her bir tügünçalık soğup bergin ey jaratkan Allah'ım. Allah'ım жашоолорунда, үй бүлөлөрүндө кандай гана муктаждык дуа тилектери болсо Allah'ım өзүң кабыл кылгын. Жараткан Allah'ım bu дүйнөдө, бул жалган кыска жашоодо malı düynülörünü ayabastan jomartlık kılıp, bereşendik kılıp, mına uşunda kayrımdуулuk soğup işlerdi kılışıptır. Allah'ım kıyamat günü her birine beyişten kasır nasip etkin. Allah'ım kıyamat günü alardın yüzüne kuvanış tartuulagın. Allah'ım kıyamat günü meyzan tarazasında soğuptorunu oğur kılgın. Allah'ım paygambarımdın şafaatın nasip etkin. Tozoğundun eşiklerin japkının, beyiş eşiklerin açkının ey jaratkan Allah'ım. Ar kimisi ar bir yerlerde, alыс bötön jurtlarda жүрүшөt Allah'ım. Ene koynuna, ata mekenlerine Allah'ım, üy bölölörüne sak salamat, aman esen jetip kayra kelүүnü Allah'ım özüň nasip etkin. Jaratkan Allah'ım, özüňe jalınıp jalbarıp suraybız. Bir rahmetike ya arhamar rahimin. Allah.